enuma lwa myaka ana oli kunfuna bulungi so okulondoola okwo n'obuddagudagu obw'okuba ng'osobola okujja mu ofiisi ere waabuuza kino okuboneka ng'ebintu bino bye batusuubiza obuddagudagu obuli mu Gwaivu nze nkakasa nga ndi muddagudagu kikobye nti buli munze aye nkakasa nga Gwaivu muddagudagu era ndi kubanga ezira ntegeera kusinga bwe netegeera ndi muddagudagu speed wogirina office eno office ere njirina ate n'ekindi njakobera Mwesigwa tosobola kuba a very good personal assistant ombaka aliyo wabanga omwamba ku speed y'obuddagudagu mwatambuliranga alala oba personal assistant n'abakola ki muyambi wa mubaka anti nze tienda kuba buyambi kubanga nsobola otuukayo nina obuddagudagu obusobola so Mwesigwa nenda nkobe nti n'ekyendawulo ngava gyoli Uganda eno tulina amawanga mangi amawanga gano googera enimi ed'endawulo Mwesigwa nze nsobola okwogera enimi obulungi 7 ng'enimi edo ndoogera bulungi ino enimi 7 mulimu oluzungu olunalusoma mwabaamu olusoga olunalwonka mwabaamu oluganda nalutegeera nga mpangalirayo mwabaamu olugisu nasomerayo nalwega mwabaamu olunankole lwona nalwega nga nkolerayo mwabaamu olukiga mwabaamu olufumbira meaning nti Gwaivu bw'anaaba ng'alina kyali kwenda okutegeera ku luguudo oluva Idinda okujja Kampala n'ebiina ebirimu ni haso gye tubitamu okuba nga lukolebwa nja kujja ye Katumba wamala twogere naye nga twogera mu Luganda ate olutali lumenefu oluganda oluki so Gwaivu ate kayito tutwala tuvuga speed ino notukwa nti oba ebizibu eby'enguudo okuba nti bikuwulirwa language barrier is the problem anti bwenja ye kajina nenda nkobera Mwesigwa n'abawuliriza Mwesigwa actually wamala can listen to Lusoga for 3 hours nga takubuza ekyo kyonchidi kubanga yali he speaks Lusoga very well but nenda anti kati so is the problem of not get obuzibu nti tubulamu obuddagudagu n'okukonkona office eri abantu abatayidi kuingira mu office iwo kidinze niwe tubisomesa abaana baingira bati office yes nga tayidi bwe bajingira yagagaituka bwabugagaituke bamugoba bakulembeze nko byani andi okweri abatayidi kuingira office yes ninzo kubanga ndiko babantu babulido tibakulembeze mababulido office yakudenda muki balikwenda kusakirani ababulido baile ndiko ntisinga Gwaivu ajire ye Aren Kajina ngaye kutambula bunyi tali gagaituka nga tali gagaituka otyo yayogera ni Aren Kajina either mu Lunyankole oba mu Lunyarwanda severa office bogya Luzungu official language era okujja kuba amani gali mu lulimi era wena ekirungi nti Mwesigwa bino bitubuuza aye wena mutima goba mutwidinga kitufu nti omuntu bwaida joli nga ayogera lulimi lwo olina engeri gyokola ki gyowuliramu waire nga oluzungu oba okola ki olutegeera bulungi ayo olina engeri gyowuliramu so bwenja ye Aren Kajina nitwogere Olunyankole oba Olunyarwanda gye namala emyaka 5 nvaayo nga mbutuufu kyankobye akinkobye era nga jakikolaku buti lwaki tukusindike kale jwa abalige ya PS wa Ministry of Works wana musisi ayogera Lusoga zero office ndi kunonya bwa MP mfuna office ndogere nabo baide bakole ebintu okwamba abantu mala kuba no office bano bali no office bano ole yagula ambulance ono aligulira abantu kuvuba bulungi obese bani Bishop idi kyakitegeza bakola mu office ya Katonda bakola mu office ya Katonda was office national mobilizer of a party national bantu bali political iwoli political maramu wiki 2 naligano niwe wiki ewere na kukoba nti ndi kujalayira ayero omwami ono abere chairman wa Jeema owa Metropolitan Jinja City obulamu bwe bona almost ati bulamu bwange bona awida kubangompa ile kinene atojja kubola so banababiri kwegambo baire bishop bakola mu office ya Katonda office esinga kuba important mu office zidona denali integeire ku
so bwonkoba oti bano balikolera abantu be bali no office why office ya Katonda deba baire munga baligereza therefore ndisaba abantu ba Jinja North but Gwaivu atali kwidana value addition bakumalira kubati obwire kuba bano at least baine already value addition bajja kuongera kubongera anti iwo kwidako bakandi mala kutukayo mene sobole menkole very good oidi lwaki tulina anti gundi takoze kubanga abantu batusuubiza je bakali kutuuka so leka tutuukeyo tuja kyeninza okugarantinga abantu bili ebintu bibiri ekisooka nti ndi people centered nja kuba mukulembeze timufuzi ekyo kikulu ekyokubiri nti nsobola okwemerera ku floor parliament nayogera because of my background as a teacher nti nsobola okwogerera mu baana 10 ng'omusomesa kati okwogerera mu bantu 529 abatati amabonabona mulundi mulala kyangwino otadikuza parliament nojita ku pedestrian level parliament provided you have senior 6 you qualify era basenke ekintu ekyo balini brains kisuubirwa nti omuntu atuse mu senior 6 alina obukalaba asobola okuba omuvumu ekimala okwogera ku floor so otakoba nti okozesa ekigambo kirungi nti kisuubirwa aye tibuli kisuubirwa nti kiba kituufu buli atagire ku university yakola bachelor of arts with education oba science with education is not competent nze tikobye nti nakola degree ey'obusomesa nze nkobye nti kubanga ndi musomesa nsobola ndogerera mu baana 10 in fact one of the most shining MPs they are journalists and lawyers so when are you going to do law nze tinetaaga akola mateeka kubanga ndaka oli kunfuna bulungi kuba bino byoli kutibya byoli kujja mu tibya lesson plan sebo tibya scheme of work anti era weno otidi bulungi nti no kujja mu parliament tikikwetaagisa kubanga okoze script tetulirwa zinaye tulinga okujjako okutwekonako obwekonyi naye tetusigukulukuka twegeza akolabe ate ekitalimu NBS empuliziganya y'enkabi.